Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Benin, uyu akaba yitwa Coline Omuri Brett, ubwo bari mu nama idasanzwe ya 47 y'abaminisitiri y'ububanyi n'amahanga y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa CMF yabereye i Paris mu Bufaransa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, aba baminisitiri bagiranye ibiganiro mu buryo bwo kurushaho gushimangira umubano w'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Benin ni ibihugu bisanzwe bibanye neza, yaba mu buryo bw'ubuhahirane ndetse na diplomasi. Ni ibihugu kandi bisanzwe n'ubundi bifitanye ubucuti budasanzwe, hari n'ibishingiye nyine ku mibanire y'ibihugu byombi, haba ku nyungu igihugu kimwe kibona mu kindi, ahanini bishingiye ku kuba ibihugu byombi n'ubundi biri mu nzira y'iterambere. Zimwe mu nyungu igihugu cy'u Rwanda gikura muri Benin ni ubucuruzi butandukanye, higanjemo n'ubundi ibiribwa, ibinyobwa, ibikomoka kuri peteroli n'ibindi. Yewe n'igihugu cya Benin kigira inyungu mu Rwanda cyane cyane mu gisata cy'ubukerarugendo. Ibi bikaba binagaragaza neza ko iterambere ry'ibihugu byombi riri kuzamuka ku muvuduko mwiza, ahanini bishingiye ku bipimo n'ubundi fatizo bihora bigaragazwa n'ubushakashatsi buri mwaka. Bigaragaza ko igihugu cya Benin cyifashe neza mu buryo bw'ubukungu, yewe n'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bw'ubukungu bikaba byifashe neza. Bikaba biri no mu mpamvu zituma uburyo bw'ubuhahirane ibihugu byombi bigomeza kwitwara neza ku isoko ry'ubucuruzi. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda ikomeje urugamba rwo kuzahura umubano hagati y'ibihugu bitandukanye, cyane cyane ko biri mu bintu bibiri rugirira inyungu, yaba mu buryo bw'ubucuruzi ariko cyane cyane rukibanda ku gice cy'ubukerarugendo, cyane ko iki gisata cy'ubukerarugendo igihugu cy'u Rwanda kihavana inyungu z'umurengera, by'umwihariko biturutse n'ubundi muri gahunda ya RDB yitwa Visit Rwanda, inagira inyungu abaturarwanda muri rusange, gusa by'umwihariko abaherereye mu gace karimo ibiza gusurwa nyine bikurura abo ba mukerarugendo. Bakunze mudasiba kubana natwe hano mwisanze hitwa Taifa Rwanda. Icyo usabwa ni ukubana natwe umunsi ku wundi, wowe utarakora subscribe ukarikanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.